muri aka kanya isi yose duhanze amaso Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran. Ese koko intambara irimo kurangira cyangwa n'indi ntangiriro mbi? Islamabad ku itariki 11 z'ukwa kane 2026 Abanyamerika n'Abanya-Iran bagize ibiganiro byabo byo ku rwego rwo hejuru mu myaka 50 ku wa gatandatu uyu munsi muri Pakistan kugira ngo bagerageze kurangiza intambara yabo y'ibyumweru bitandatu. Nubwo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko igisirikare cye kirimo gusukura inzira ya Hormuz. Donald Trump yavuze ko amato 28 ya Iran yajugunye ibisasu bya mine yarohamye. Aragira ati ubu turimo gutangira igikorwa cyo gukuraho umugezi wa Hormuz nk'ubuntu ibihugu byose ku isi. Nur News, ishami rya Iran rifite isano na leta, yavuze ko aya makuru ari ibinyoma, kandi ikinyamakuru cy'Ubwongereza Financial Times cyavuze ko ibiganiro muri Pakistan byageze ku gihirahiro ku bijyanye n'aho umugezi uherereye. Mu gihe hari amakuru avuguruzanya aturuka mu kibuga, televiziyo ya leta ya Iran yavuze ko nta bwato bwa Amerika bwanyuze muri uwo muhanda. Ahantu hakomeye ho gufatagwa ingufu ku isi, Tehran yahagaritse, ariko Trump yiyemeza kongera gufungura. Umugezi uri ku nkombe y'amajyepfo ya Iran ni kimwe mu ngingo z'ingenzi ziri ku murongo w'ibyigwa Islamabad mu biganiro bya mbere byahuje Amerika na Iran mu myaka irenga 10. Bikaba ari n'ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru kuva mu mpinduramatwara ya Islam yo mu 1979. Vice Perezida wa Donald Trump, J.D. Vance, intumwa idasanzwe Stephen Witkoff n'umukwe wa Jared Kushner bagezeyo ku wa gatandatu uyu munsi. Bahuye na perezida w'inteko ishinga amategeko ya Iran Mohammad Bakir Kalibaf na minisitiri w'ububanyi n'amahanga ariwe Abbas Allah, amasaha 2 mbere yo kuruhuka, nk'uko byatangajwe n'umuhuza wa Pakistan. Guverinoma ya Iran yatangaje ko intumwa za Iran zahageze ku wa gatanu zambaye imyenda y'umukara mu cyunamo cyo kunamira umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei n'abandi baguye mu ntambara yamaze ibyumweru bitandatu. Zari zitwaye inkweto n'amashakoshi by'abanyeshuri. Bamwe na bamwe bishwe mu gihe Amerika yateraga ibisasu ku ishuri riri hafi y'ikigo cya gisirikare. Hari impinduka mu bitekerezo by'impande zombi, kandi ubushyuhe bwariyongereye bunaragabanuka mu gihe cy'inama, nk'uko byatangajwe n'undi muturage wo muri Pakistan wavuze mu kiganiro cya mbere. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko yavuganye na perezida wa Iran Masoud Pezeshkian, kandi ko yamugaragarije akamaro ko kugabanya ikibazo binyuze mu biganiro byo guhagarika imirwano muri Pakistan. Iterambere ry'imishikirano ntirirasobanuka neza. Intambara yatumye ibiciro bya petrol bizamuka cyane ku isi, ihitana abantu ibihumbi n'ibihumbi, inagira ingaruka zidasanzwe ku bihugu by'Abarabu byo mu Kigobe. Mu gihe hari ibitekerezo bivuguruzanya bivuye ku bayobozi n'itangazamakuru mu bihugu byombi, impande za Amerika na Iran zisanga nkaho zikomeje gutandukana cyane. Mbere y'uko ibiganiro bitangira, umwe mu bayobozi bakuru b'Abanya-Iran yabwiye ikinyamakuru Reuters ko Amerika yemeye kurekura imitungo yafatiriwe muri Qatar no mu yandi mabanki yo mu mahanga, ariko umukozi wa Amerika yahakanye ibyo bivugwa aho ngaho. Uretse kurekura imitungo mu mahanga, Tehran isaba kugenzura Strait of Hormuz, kwishyura indishyi z'intambara no guhagarika imirwano mu karere kose, harimo no muri Libani, nk'uko byatangajwe na televiziyo ya leta ya Iran n'abayobozi bayo. Intego za Donald Trump zavuzwe zaratandukanye cyane mu gihe cyo kwiyamamaza.
ariko nk'igice gitoya cy'ingenzi arashaka ko amato mpuzamahanga anyura mu nzira y'ubwisanzure, mu nzira yo kunyura mu nzira y'amazi, ndetse no kubangamira gahunda yo gukungahaza intwaro za kirimbuzi za Iran kugira ngo idashobora gukora igisasu cya kirimbuzi. Ishaka rya Amerika, Israel rifatanyije n'ibitero byagabwe kuri Iran ku tariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri byatangije intambara, ryanateye ibisasu mu mitwe y'abarwanyi ba Hezbollah bashyigikiwe na Tehran muri Liban, bihitana abantu bagera ku bihumbi 2,000. Israel na Amerika bavuze ko Liban itari mu masezerano yo guhagarika intambara hagati ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ukwizerana hagati y'abantu kuri hejuru cyane. Umuvugizi wa leta ya Iran, Fatemi Mohajelan, yabitangarije kuri televiziyo y'igihugu agira ati, tuzaganira dukoresheje urutoki rwacu ku busasu. Nubwo twiteguye kuganira, tuzi neza ko hari icyizere kidahagije. Bityo itsinda ry'abadiplomate ba Iran ririmo kwinjira mu gikorwa cyitondewe cyane. Gahunda ya Tehran ikubiyemo gukusanya amafaranga y'ubwikorezi muri Strait of Hormuz, ahantu hagera kuri 20% by'ibicuruzwa bya peteroli na gaze karemano ku isi bicuruzwa. Ihungabana rikomeye ryabayeho ryatumye izamuka ry'ibiciro rigabanuka kandi rigatuma ubukungu bw'isi bugabanuka. Biteganijwe ko ingaruka zizamara amezi menshi nubwo abaganira bazagira icyo bakora mu gufungura iki kigobe. Nubwo bimeze bityo, amato 3 y'ubutasi yo muri Liberia n'Ubushinwa yanyuze muri uwo muhanda ku wa gatandatu uyu munsi. Nk'uko amakuru y'ubwikorezi yabyerekanye, bigaragaza ko ari amato ya mbere yavuye mu kigobe kuva mu cyumweru gishize yahagarikaga imirwano hagati ya Amerika ndetse na Iran. Abanyamakuru ba Reuters bumvise indege y'ubugenzuzi ya Israel igaruka hejuru y'umurwa mukuru Beirut kuva ku wa gatanu nijoro kugeza mu gitondo cyakurikiyeho, maze indege z'intambara zicurusa ku kabiri hejuru y'umujyi. Hezbollah yatangaje ko yakoze ibikorwa byinshi bya gisirikare ku birindiro bya Israel ku wa gatandatu uyu munsi, haba mu gihugu cya Liban no mu majyaruguru ya Israel. Abayobozi ba Israel na Liban barateganya ibiganiro muri Amerika ku wa kabiri. Ku biganiro bya Amerika na Iran, Islamabad, umujyi utuwe n'abaturage barenga miliyoni 2, yari mu kato kadasanzwe, abasirikare n'ingabo ibihumbi bari mu mihanda. Uruhare rwa Pakistan mu buhuza ni impinduka ikomeye ku gihugu cyari cyaranzwe n'ububanyi n'amahanga mu mwaka ushize. Iyi ntambara y'isi yose Pakistan yahagaritse yagize uruhare runini kandi tugomba kwishimira. Uyu ni Nasir Khan Abbas, umukozi ushinzwe gusukura imyenda y'abantu ku isoko ryo muri Islamabad. Ati, ndayikunze cyane kandi numva nishimiye ko izina rya Pakistan riri kugarura aragara ku isi. Reka dukomeze dukurikire turebe umusozo uratanga w'ibi biganiro. Gusa ariko nanone mukomeze mubane natwe, mukanda like, subscribe kugira dukurikirane n'izindi breaking news zose. Iyi ni NB Zoom, inkuru zacu kuri kwawe. Stay tuned.